bay mà phần mù ngu đi मेरे बाबा जी खरा हफ्ता की क्यों बताए हो सोलसा वाली कभी क्यों बताए अल्लाह ने से नहीं बुद्धिल किया क्यों बताए हैं हम किसी जगह में बिल्कुल लेंगे तुमने माचा किल्लो किया है कोई गादिना किसान अलाम को अच्छा ये पेन फाइ अलाम किल्लो लाए हैं उनका अलाम थे ये उन्हीं गादिया कितना बुल्लो वांग से इसे बंगवा से इलेक्ट्रिक की मत सायं सेवलों में डालता है यूं कांजिया की बात ही लो वांसु Chúng tôi sẽ chạy tìm lên em lên đây tôi nào lại chạy mình quay mua mà nè có tôi nè cái nó chỉ sao mà mình đang ngồi chạy mình quay về tôi các bạn tôi đi ra ngoài chạm xuống quay mua mà nè chỉ lấy cùng chung hàng ngoài chạm quay chạy về Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn